Amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Abatahise bamenyekana bategereye umugore n'umugabo mu masaha ya nimugoroba kw'iki gicamunsi barangije bica umugabo baramukomeretsa bihagije. Ugeze amagingo aya ngaya abakoze kino cyaha ntabwo baramenyekana, ariko inzego z'umutekano zifatanyije na polisi batangiye gushakisha abakoze bino kugira ngo batabwe muri yombi. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi babangamiwe no kuba baraterewe ibiti by'imigano ku mirima yabo batarabimenyeshejwe. Ibingibi bakabifata nk'agasuzuguro, aho bamwe bavuga yuko babatereye imigano ku mirima yabo batabimenyeshejwe cyangwa batabibabwiye. Ibingibi bikaba intandaro yo kuba bashaka gukuraho iyi migano ku mirima yabo. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Rubavu mu kagari ka Bihundwe. Abaturage batuye mu kagari ka Bihundwe mu murenge wa Mudenderi mu karere ka Rubavu babwiye TV na Radio 1 yuko babujijwe kubaka amazu ndetse bababuza no kuvugurura inzu zabo, kugira nubwo bababuza kubaka ibiraro by'amatungo. Ubwo bavuga yuko ibingibi bahangayikishije cyane kugera saha izi ngizi nta muturage n'umwe wemerewe kuvugurura inzu ndetse nta n'umwe wemerewe kubaka inzu mu gihe n'incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Abantu batahise bamenyekana bategereye umugore n'umugabo bica umugore ndetse umugabo baramukomeretsa bihagije. Kugera saha izi ngizi ubugenzacyaha ari bufatanyije na polisi barimo barashakisha abakoze bino kugira ngo batabwe muri yombi. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko nabo batamenye ibyabaye. Kubaza abashinzwe irondo ry'umwuga bavuga yuko barimo bakora paturuyi kugera ahangaha ntago bigize bahagera, dore yuko ari mu cyaro cyo hasi, mu gihe umutekano wabo bawukorera mu mujyi haruguru ku mabotike. Kiza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka bavuga yuko batewe impungenge n'ibiti bari kubaterera ku mirima batabibabwiye, aho abaturage babifata nk'agasuzuguro. Imirima yabo bari bagiye kuyiteraho urubingo none bayiteyeho ibiti by'imigano. Abaturage ntago bemeranwa n'ababatereye ibiti ku mirima yabo batabibabwiye. Abaturage bari kuvuga yuko ibi biti bari bubirimbure nibataza ngo babikureho hakiri kare kubera ko babishyizeho batabibamenyesheje. Abaturage babifashe nk'agasuzuguro, niyo mpamvu bari kuvuga yuko bino biti bashaka kubirandura. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Nyagatare. Hari umusore witwa Uwagiriwe Neza yakoze ikoranabuhanga ryatsa amatara udahari, rifungura igipangu udahari ndetse rivomerera n'imyaka udahari. Bavuga yuko uyu musore atuye mu karere ka Nyagatare, akaba asaba abashoramari ko bashora muno mushinga wiwe kubera ko uyu mushinga wiwe urahambaye. Muri pura yanditse ku rupapuro, yanditse pura igaragaza yuko ibi bizajya bikorwa. Avuga yuko rero ibingibi babiteyemo cyangwa bishyizemo amafaranga byazamuka bikagera ku rwego rwo hejuru. Reka amakuru yacu tuyakomereza mu karere ka Rubavu mu kagari ka Bihundwe mu murenge wa Mudendezi. Abaturage batuye mu karere ka Rubavu bavuga yuko babujijwe kubaka inzu zabo ndetse babuzwa no kuvugurura, aho abaturage bavuga yuko no kubaka ibiraro by'amatungo bitemewe. Bavuga yuko impamvu babujije kubaka ni iyihe? Ese baba bagiye kwakira igishushanyo mbonera bakaba ariyo mpamvu batari gutuma bubaka? Abaturage baheze mu gihirahiro bajya kwaka icyangombwa cyo kubaka, bakababwira ngo bategereze, bagategereza amezi 2 batarakibona. Ni mu gihe umukuru w'umudugudu yavuze yuko aba baturage babeshya kubaka inzu biremewe, ahubwo mu gihe abaturage batuye hano bavuga yuko bubaka inzu batatse icyangombwa. Umukuru w'umudugudu yavuze yuko umuntu wese watse icyangombwa kitarenze icyumweru kitarasohoka kandi akagihabwa akubaka. Ni mu gihe bamwe bashaka kubaka nta cyangombwa cyo kubaka bafite, bityo rero tukababuza kuzamura inyubako. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze kubarinda. Murakoze cyane.